Kayihura Francisca omukuru w'entebe y'okubanza aha Bwakisoro Main nagira ngu abantu batari bamwe na bamwe kuruga omu mahanga gatakushana batwire mbija omu district ya Kisoro nk'ababuruzi b'engiri kandi bakihika omu bapangisa amaju batandikaho amakanisa kandi ariyo nagira ngu eki kizire nikita ebyokwerinda byaba haritezyo ahabw'okugira ngu amakanisa aga agamwe tigakwetegerezibwa kandi agandi gahindukiremu amabaara. Abanyamadini babaga bari gusengera mu byumba urabizi village yacu ni yabapangisha gusa ariko barapangishaga bagashiramo abantu bakaza bakarara bari gusenga bari kuyombera abantu. Bamwe ombembezi b'ebyaro kuruga omu district ni yemwe kandi abatari bashoborire ngu amakanisa mingi gayizire nigatandika omu byanga bitari kushana kandi kiriyo nikyeyongyera okushiisha na n'okutebya okwerinda byabo aha bunkenke. Kitubabaza nangwa kiduteganya turasaba gavumenti nangwa se ubuyobozi bwo hejuru nyabuna bwitegereze burebe buri muntu wese ari kuza akaza ari kwiyita muri pastor. Amakanisa muno muri Isero naho muri village garimo kandi gamwe kuko wanayabonye takujije ibyangombwa bitewe arahugera ugasanga abantu bari gusengera ahantu hato. Ebyo bikiryaho Bishop wa Born Again Faith muri Kisoro orukumanywa nka Mbarushimana Stephen ashoborire ngo amakanisa gari ngatandikaho muri Kisoro kandi gebembirwa abantu batetendekirwe gari no garetaho ubuhinza mutima. Ku makanisa go turimo kubona amwe bari guhagarika hari impamvu zibitera kuko impamvu ya mbere ntabwo ari byiza kugira ngo umuntu ave iyavuye no mu mirimo ye yindi yakora buce mu gitondo avuge ngo abaye pastor. Omuringo ngo gumwe oryo muhwezi wa RDC yo mu district ya Kisoro Dan Ndikumwami ashoborire ngo amakanisa gamagatandikire omu district egi nigakora omu bihenda biragiro. Kwataho abo kuwa some churches really tizya standard yo kugira ngo ni church ama church gabire mingi bamwe nituhurira n'ibijano baturupotingira ngo hari bakore kineki ushanga ko umuntu ayine church konkaine ne baro mutawuni kandogu omuringo ngo gumwe ayongere yashobora ngo amakanisa hamwe n'abagatandika nibargo mu mahanga getorire district egi ngihanga rya Rwanda hamwe n'irya Kongo kuba buri church yona ine bitendera yene gukora ki kurabamo kugira ngo bakore ki baje register. For example ka DCDO with district community development officer witu nas registering na abayamba kubereka gukora ki ukuzandikisa. Gasha kwa Adonia Teire habwa Tayari West.